Gatami kari mundu yene gatinge kurutira wira gacemania na Rose Muthoni njeru ndereba wa ngari ya kambuni ya Unified Power Githurai 45. Rose aciarirwo Embu county ya Kirinyaga na akirota ciona iria ingi no hindi iria arikire kirathi gia kananda aciari yake handu wa kwenjera na kwenda kumenya kiroto giake ni kiriku muturire mamwetheire muthuri nake tondu ni ari na kioneki kiega kia muturire wake akiura kwao mucii nginyagia mucii munene wa Nairobi kuria ahitukiire mathina maingi kuona ni ageretie maundu maingi niguo kwigacirithia muturire-ini wake. Naitwa Rose Muthoni, ni ndereba guku Githurai giki na nginyite ri ningereire maundu maingi muno marito na gikora ndia ndiri ni hinya wa Ngai no ti hinya wa mundu ningutegegera maundu maingi muno maundu marito nigo nginya hara nginyite ndathomire nginya class 8 ika KCP nigo tikire aciari makwa ri ni mendaga nithie hike makejethera mwarimu ati ahikie ningiora muci endoria muci ri yuka Nairobi nikatafuta mahali naweza kaa chini ni jioni nikakaa chini mahali hivi kuna mtu alipita hapo msichana hivi kisha kaniambia wewe unafanya nini na mtoto hapo nikamwambia mimi nimetulia sina mahali pa kwenda usimuri ture akenyonia uthio tuko tone athiaga utuko cio tunajira kuna kazi na hiyo kazi inahitaji experience ni tu jitolee ngithie akenyonia rocio anyonirie ati uthia gutu na mutigagera mwana wako muthe akoma nake ningathie koinange andu guthi ani kwendia mwirere nyindethia kuheo bia ni undu cio ni amakitie muno. Rose niandikitwo ni kambuni nyingi cia ngari no hindi ciothe aingira wira agafutwo ati akumenya gitumi ni kiriku no ndakuire ngoro ni amu ni amenyaga uri gwatuka umuthi ti gugugakia rucio da mwire kuritero uyu ni ukoro ndi na voice gutiru watigarite uri ngiarutire guku thi tondu riri ndiathomire kuigana hakuna kosi niko nayo yote kosi niko nayo tuna driving yuga terere kara ndina kanini ri acha ndifanya nini nikatoe mwaka-ini wa 2014 ni anyitirwo wega ni murithi mwene kambuni ya Unified Power ngari-ini cia Githurai 45 kuria amuheire wira ona thegio wake kugera maundu maritu muturire-ini wake. Muthoni yugite wira wa utereba andu aingi meciragia ni wa arume no kuriwe ni wira ta uria ungikuona niho arutaga uboco wake wa oro muthenya na akorie muhiriga wa Sara oro haria mundu ari etikire kuruta wira haria hothe wonekera ona thengia wa muritu mari aragerera ni amucia korire wacu mugunda na no muhaka umagare ukiethere oho kirikaniro ni kiugite kiguta kiumo irio gikwe ni ngaragu. Sasa nyinyi mko nyumbani msichague makazi tafadhalini, hata kama ni kuosha viatu ni kazi, kuosha nyumba pia ni kazi. Kuna watu wanaosha manyumba huko kama tuseme kama hizo nyumba za kubwa huko ni job, hiyo ni kazi. Usichague kazi kwa nyumbani unasema mimi si dereva sitafanya kazi fulani. Hapana, hata ukiambiwa ufue nguo uanike pale hajatu ni mshahara, ni kazi. Jipe moyo na baada ya dhiki ni faraja. Ona thengia wira wa utereba ukoro uikaine ni wa arume mutumia ti Rose niugite uria muthuri angika mutumia no awike wega makiria na niguo tukiuga na githungu what a man can do a woman can do it much better. Ngiribotira Gikuyu TV riakwa ni Wambui wa Icugu.